7:30 yeah near that is so we call to me for digger to me cotton oh papa you good to me cotton we are brutal say we delay was so them doesn't make you to have the whole thing in heaven. The few things now be catching Yankopon. That few things now only Nyame what you say. Only you miss dada. As I say. Nti mame Yankopon sana otiase. Otiase na bebe na sana tie. Na my young so send mame we bisa asem. Say ensem nyina na etwase ye beto abonten me da say. Abi say yehwe nua asiama a people dodo ni nim say your friend no ajagura ja because on the bofu ni din na dey atwe so eh mama chia odifo akwa Church of Pesada papa me chia wo okay awurade ma kontete ni ahode because papa wadwuma a wo ye na ya akono dodo papa adwuma ya akono ne yema bi ya akono na susumi ma no te ase enti nyame chia no wa system ma chewo nti yakasusu nyuma wa system acha onini me papa na me charge hu akabo the third ono ya won ya che nyuma no wote ase ye wo mutumu no mkitam yakaso bi medidi fu a o trend free he nti ne ama me kan sia ma de no o trend free odifo commercial ama no ne papa odifo sia ama no na one of the also spiritual fathers ajaguraja no na wo kan e beti ase aha enti ne papa be ye adwuma na fine ena sisi abedu no so ena ono so ye dey eye na ye mi se ho se eye de na na de ntokwa aba wo ka se e chese e ba bonten sana osefo enuma etie na ama ho kwan a osefo ne dey ehwe se obebo awura na wase wo nyuma na me hu asiama ene ne brother sofo boachia because omo sha ase no se wan kan tell say asiama aya jagraje ni nua ne sofo boachi pani a ne bra pani a onim but we no wan se enuanom ena enya mfansa asoro mienu ena enya sofo boachi se na chiri ba miensa eni ajaguraja na mami kase bi wa ha na me mfa kire enuanu mienu yi pani adi pani nemo se sunsun esane ebe obiso a wo ya pani kura you need to bow oh sir yes enti emfa ho se enne esiama na adum na bedi no wo so oba foma ne nua pani no David emfa ho if you just say any die ode ye den ema ne brother ketwa penny na so de ma ajaguraja yes because ono na adum na bedi ni ho bisa because utie ni maame kasemu a ne maame se adum no ewo komna asiama so ode ye adwuma penny so se obefa adum no ko aha na me wo problem kakra maame eyo batan maame eyo batan nje ka maame yo batan ne de anka me susu se maame yo batan no obeka ne mae den abom obeka wo fua abufuo bia akosoro ma aba na ede me nteme ho ase aba no anka maame nya na dwen so obeka wo abom but maame comment obe make no asan abe provoke jam se adum na sofo boachi kase eko eni asiama so a popular no as ajaguraja no afri asiama ensamko na ne ekoso na abe social media he no afisem awofie biam enti anka maame ni nkwan se osi entama ede to abonten anka etwasa okire pani no because pani say omo maame nti na ya na waye ku na mi hu say etuba bi akomrehia ma e hye ne ho so o hye ne ho so mi hu say dan na akomrehia ma ne brother ne ka say yes single room no mi hu say eye story building
na ne bra pani ni so hu se oka ma ne to nipa ko mo ne ye mo dekora se den ya e ni nua otan ni aduro no otan no a kire ni yowuo otan no e ye mpapa mu ade otan de ba no prophet nti wo ye sure say mame na sema odi abehye musesi ano wo se wakodi eye esia matinti anka wo se o men kas wakodi esia matinti anka wo kan mu nyina me se ebom ese okafua yes na oyi mente me ho ase ni firi ho no mo fi social media ne so enti na afisam no e wo fie bia mu na enti wo ye sure say mame na bia na sika bia esia manya ma ne bi dinti na watimi aye bodo abetra bonti a cheche mu sei me de na me kan se sika edani nipa sika esesa shebre sika ema nipa ya akoa sika ema enna edin papa mutu ni mam e woni odo no e na woni otan no enne na wo esiama met ene ne sofu wache so abuchiri ne na media oka Ghana for no ye suni ye ban ni se ya achievement ayo bi ahwe ase ma nkrofu ya omukun yanuanu pani ni kitwa yi ma me nkosha achi na me kama enhuru na wiase nyine enhu because sembia sofu wache keka no adabraka anka enu kwa se ba public asiama ba e yare hyeden sabe se adumo asiama so a ne ba yare adabio mama yank media meba se asiama ba yare a e news se ni a ode beba bonte na beba nipa nso de kan ye beka because aha na me wo problem so there be o point na abin ahye ono Yesu Kristo kura wi esore ana e kire nse wabe ahye asiama ye nipa sane papa odifo asiama wuye ema komene asiama ya beto aso ne papa di junior asiama ya ene e danya owu da homa nipa bia e ya kwantuo what does it e dey akwantuo e ya kwantuo ntino wo ye dan a e be den e beto ye wadi fo bebere wo ma we mu a nwa yare ayare papa na oba je so safo nsa no ho ana me nka so safo nsa no e bia officer commercial e wo no enye sa office no e ho yade no e na aye ne ba no utie mi enye sa office no yade e na aye ne ba no na mo sa office na e ho yade aye ne ba no e bia na nya commercial na betumi asa nebo ye perfoka se yemfa mpompo aduro nko ya Atlanta okay ne tin tete nyina street okay mpompo aduro ntim fa nko ya Atlanta na street enti commercial media sofu buachi one ne brother koka no mesese omun sisi fire na sabi sofu buachi to be say ni nua ketwa o se ne chiriba mi nsa ne commercial Otimi nse no a magana fontia kodi 1 year e de asubitwa enti enne na commercial wa be peja eye nunyam hye eye plus because tie kitwara penina semo o se no ni sofo bi na ewo no wo sofo bi ho ama sama poku ase ha e na commercial friend no commercial be siesia obepia bonte o no siesie no penny no na efe look at how beautiful etiese commercial ACC ni junior brother is it anything wrong enti papa why di for a wo so wo adwuma ma na me hwekra na oni ni nua na ye adwuma bom yeah wo mo nyina ya asofu dwuma no wa so dan ba sure papa nti wo nye sure say bia na sika 70 na ma ntokwa aye kese ama na ye nya bia ye ken ana oh sika ne de sika sembi ni tele ho sika semne de papa ntokwa no nti asie bia che da sika semne de utie brother penny na aya o kan se omutumi ye adwuma na sika na ba na commercial mama na 1000
o ni nyina wo kan no or the scanner pen ma or the talkers ne ameka kire sofo bo akire se ati yi e ma yurefri ni nua ketewa no enti ne otwasa enim se na chi akire na mo so be kan wo publica e be ye nipa so mu de because Ghana fo ni ehwehwea ne se ene komresi amada ya wansori o ne me pesa me kan se enya dia se ne manu susumira so komresi ama popular no asajagraja ne bofo ya jagraja choba church ono be se banku sofo enya dia me ametie metima ko fa na japade eyo no bra pani ana wa be gina o se ni nua na atofo mo ana ntumi ntunu sunu ngu ekofa sawa enchi enti ba bia eboboko bia se yesika o se yede yo enne nyame adom e bia oni omesu ajagraje ma omo ye no eno na ama ebi mfa akwanya bia ma na mana kwatena brochiri enti se okase obesei ne brother ketwa no ono na osiesie no oba sebi one ne dai no ono kura so esia ma no so ne nada omo huru ntama no fi that's my point omo huru ntama no e wo chimba but kakra mekate komresia mama amen so se on from you nyina eye ma wo se lady bi so abekasa se asase no toye se binim se ni nua ketwa no ya enti soft boachi maame ne pa omo no naked enko gina insu hu embodua na maame fo su ban ne bi nsu nie maame fo siska o ne ma ne bi siska bi wo bi se ne bi ni bi nsemo a na enye komresia ma maame ne hyase o kan Genesis chapter 20 27 to 26 na Jacob and Esau na yade a Rebecca eji Esau inchira ma Jacob because na Esau asmo ne papa swara se anka inchira no eye Esau dia na o ka kire ne ba se koye makono aduane mame na minya kwan inchira awona Rebecca nso etebantwa ena o tie ensamo a ekoso awona ko fa Jacob se Jacob bra o papa epese o shira wo brother penny baby amame for ye mistake na me boss man na o ka chere mame se e ma we die me koya no me beba me so Rebecca ka chere Jacob se masasu di we embra me so enti okoye ekoye akona duan ko twa odwan homa kata no ho de aduane no ebre ne papa didi wi no ansa Esau eba obedu ye no papa ne kan say kasa we de ti say me ba Jacob voice be won sa ho nwi de e ti say me ba Esau emi enti Esau ba so de aduane was me didi dada na me fisi wa ba ma chira dada o say daddy there be say no twitwa me 19 ye Jacob wasaye na de ebiem no bisa de papa se papa enchira bi ni ho e de mame ne papa ka se unua ne be diusu obey mo so hwesofo enti what I can know, what I can tell, and he said ne mpeza me ka che sofo boachi so oye pani o se tumi na fi asiama so abedi ni nchen e wa abrochi ho me pese bi bisa so asi dan bia ma na oti bo na se ni odi na de na odi benkum na eji isa enti is isokoye adwumaten o se nkrant anu na obediti
se asiama abudu kwasia ne nua ketewa no achiba me yesere abudu kwasia wa ma ni sika ebi wa ma ne 1000 cedis on ka hwe no afra so boachi se no ye efe wu se senior brother ni se ne nwa ma bi esu anko bi nim se ni senior brother no na first na we see ntokwa ikoso omu biebie nsam se sebe o ma for baba kono eno nso enku ntie nyame ahindie na maame enye asiama ene ni nua no ne dike anwa for baba ntie normal me nkasa e normal okay me nyima no ensima tie fo nkasa sofo se odi fo se o bisa se ntie normal ena me kise se enyomo na edi kanya o ma yesa sadie okay o ma come me kasa ye de bible to ho a bebrebe asi benne ye Ghana fo no yesu ni se asem bi se na wate no eye news adi pa be kama won se commercial macros we ne so bonsam ebi mada bese ye beti ase ne ye be ka no kura ma ye ho a ye ti ase se asem na tu nipa na nto aboade a enam na wanse bu se nipa na be wi dia ena wo to ho mpede a momoni so be di ufia se na abefa no edi fo akasa wade mase so fu boachi se omoni oba ba ko ache ada because of asiama akase owo age entiane onso me girlfriend kra ne dade ne me no nyina nya age okoba obi aka ne be no nya ya na me ba bia be wo problem ye maame ho no me pese maame no ati ase ese asiama ye ne ba sofu boachi so ye ne ba sofu boachi ye pani enti ayobuo ne ani die anope akito meja tum se me de be ma me bra na me bra so atie me na yetumi atena so dwem but papa tie pani ni so o se ne ma minti na no wa ye din ti se ene ma me na betena se akase ya hu se pani no so be di ma me no ya ene nti na me ka cho se enye ma me no nkwa na di kan a wakasa se what the bible mu ye me the bible me nfa so wako support ketwa Ghana for maame fo omo ye nipa bi a se oye oba oye ne ba na sebi unko bo adwama mfa sika mere no ana se unko pesika ma Ghana for maame sa no musuba tie enti na hogbo bi bakuru ma se Ghana for ma de mpe fried rice unyanya no ma no pe utomi ma no maame so a wawi eno na adidi Ghana for so a ma enne akutia Ghana for etima Ghana for maame for pe bia ho atwo ena one thing is say Bible mu no abakan for a struggle in life firstborn for no almost struggle in life pa do a firstborn na want me and work it out papa 20 so wo maame we obi o chimu di kan a wo sa nipa no wo si apini wa brabo wow almost 95% no wo kan 100% na almost 95% abakan for a face challenge wow enketwa no komuni nti ya na otan abeto ho nti wa abakan no kura wo wani mu a won wachi ni na betan wo ani bedi wachi nti mostly no so oketwa so a obepeja no na wo so hu akoya abakan ne se anyon odifo na wo de nsem aba enti ye wonyama bebre ho a ya maame ne nti ase se anka ya maame ne ni nkwa so bekasa se obapani na akasa kura se commercial mantimi hwere maame debi odi ajagora jachi onye sika na cars no de toto fie no de toto na fie otitim kura ontimi ntinam enye commercial man edi kan a wasi dan ontimi ndam okotraza koni ade a isle koni ade a ye wo fie bebre ho a fie wura for ontimi ndam enso ye moso mo bi nte e Ghana asase we so obi enu a oye perfect what does here enti papa se fie na wasisi a wontimi enti wontie ntokwa na hyase na wo mo ba je se adom ne fie mo papa so na eye kwabra siama abefa na efie na kwabra esi na wontimi ndem no kwabra mane afa baabi a na baabi a ne papa nam no wa mane afa baabi nti a wontimi endidi wa wo se na me ka kire o se
one nya commercial man kwa ne di kan wasi dan a wontimi ndam say no kore sadia but I see is alleged because to kwa na abanti obi aka monchila ya ebe ya enti me tu omfo say omon solve maame ne solve amicably because we den a commercial man we di for kra o brother ne penny di dey penny let's put assuming say my brother Kuju only me penny but the kind of respect our woman no and no mama kwan say is a be disrespecting no but any maximum respect am supposed to be the amano no is a be the man aha ena bia commercial ma enhu timi kasa me say atiye e ma wure free se sofo boachi na esiesie commercial ma kora no a e wo ho kwan se osiesie bi ko ni nua ketwa no okay se wo so unua ketwa 17 tata edman nantia eno nkire se why am from so because ya K20 ana wo je ne tata oya K20 ana wo kire ni nyansa but in your public domain. Papa, let's go back to Jagra Jabana or Yali shed them. Who say Papa comrade Siama why no who kakra 7 the night did that form near dear to say a via katabaya ye send you shishan or no akra to me cast water your baby cry you should say ye bed Jessica. You have all these hours. How come say o buy your kakra anti me chawano mama castle chiro Esiama onye nipa ne banjimi yare oh yare I said 2 minutes I was say oh mama my enka no kre yemfa no kre nya adwuma wa hawo so far as Nyankopon de not na nwene no den a mfumso beba oni pebia na ni pebia wu anotimi ne loko ebia akwala ne shebre ba asase so me yare fo there be ti ebia ne shebre ene ebi so ebia commercial ma won sa tam no na commercial ma nya commercial ma no me fa Jagra ja 2 minutes so what I say ena ebia esidada abadada achiadada commercial men kunu hwana se etisa it is alleged se etisa se commercial ma bayaria enye news obi about me ya wa sofu bebre a ene omo hye dem omo yare eno so e asofo na nkasa sebi ebi stroke atete wo mo eno so e ye wo ayinfo a se me no kasa bebre si hye dem omo yare eno so e se odi fo ne ye wo wura bi ye friend palace not anya na o kan kabi enso da krope no nim so ko wu no nim so ku da krope o ni yiri nyina nya ka akwanhia ni yiri kokwan so ye chi nyama no koje kwam kinkrom kokuma se afra branti bi budu ono so akan kabi o timi buro kokwan kra digiska eno wen so e powerful it is a soft watch no matter how soft watch baba come on to give people attention to give audience to say wansumbe o de eno nkyere se komanya Jagra ja nyame se ni so e wo ho but on a limit let us say ne ba ne de no on a limit nti e wo so de ne ko ba bi foforo enye so ko ba bi foforo se nyame pese ko ba bi foforo a nyame tuma ka Jagra ja se fa akwala ko ma odinfo akwasi antwi na the level no but that's my point say na what carry ne ho no there be enye so what carry ne ho ma me sabi uko soje mu a o hwenta no mo chere o step by step me wa sa na ba so fudie mu a step by step your credit card ketwa your credit card kese your kuma say di so ene your bishop for your apostles for prophets for sa but ye mi say who say are we prepared to meet any consequence in the work of say nyame adwuma no nti nyame adwuma na wo say wo bua o tai wom
amane awom mi a metie ndai ochine beju sa no nyame fa che bia na menti sei chesi ekukuru me kosi sabe ya ne so asematimi akọ papa ndi empale o dabi bi ye nipa oh but enu dia no enti sofo boache ne oka no me ne nya atwe ho kakra no se eyesika seba on kase sika seba no ana ne ma me so kase obekasa se adom no mfi komresi amaso enko panini ho bi aye no e wonso tumi de abufuo kakra sa ne den eba e de ya ofoforo e den eba ti papa ntoko ye koso no komresi amanse wati bibia fina no komresi ama de menti so obekasa ye but on social media ya ba blog ya blog nse na komresi ama abekasa ba mi ni komresi ama ankani kwa so kasa oma ni pan kan o meka bia oma ni nua pani ni kan because any bra pani odidi na tawo bana sum kura on tie asiama no be so mo tie o mo ho asia they can wait Ghana any 1 month any 2 months any 1 year any 10 years sabi and soft water tia bruchire o se ne visa ba o ka kire asiama se me visa aba anya ne de no person yenya mama no mani dware ma o service ano but ye mi sase komresi ama bra ye pani o enne ena me no kase ena o ye dey se ni nua ni bia si ama ni bia se ne o ka so no sisi no obekọ bia no cheche se no si fa no no me bisa de se into tablo chi ne se hia si ama na anko be hwe ne ma asresra da papa odifo bia mpese ne fie be sresra de enti sofo bo atenti ase omo hya ase no na efe na ne maame nso nka omo mfua omo ekota ba kochi be ne na adodode afi asia mansema ba ochina betima dane akodi sofo bo achinsem papa na se ofre no fifie na efawa e wo se udidi manu so bia so bia na aha na asem no kwasi broni asia masoti abrochi anka na busu afokora anwen no oh se ah hwehwe no krabio dabi se oye nyame adwuma ni ministry work on the tremako broni ni time se ne Ghana fo ebu nipa ho akonta no se Ghana ha nyame wadom ne edu kosi agya nan ano a wabusi afo person mejo mo na free o utie ba enti na ko pe provision store biedo seja odu de me ba provision store sika wo so ya consequence o obi ye provision store e fe keke be sika nim but asam ni se nipa dwen se komresi amaye sofo de o sika e bi nso a sika no kra ba ni onu komresi amaye ontimi ni bi so de ko ya doye eso na busia eso busia fo afa pen ni paper me obi timi bu mu ho akonta ye kan ya kan se mi na na wawu anya ne ba bi kokura no ona ama manya sika also mitwei e bi kura ne mi di kura ho oden so abusia ni san eso abusia ni be san ene de Ghana fo yesu ene ye ban no etimi so be ko se wo obeka se mi na na ama ma ye yie no me do ko police station no me twa damage no abekire o le sa asem no ko tu fie sa no ba abekire eti ye ni papia blacks ni patuntumi ye ho tuntumi ye mfa nwina ne papa man ye ho okay ana ba bi so a soft watikas ma me nda single room no awonso wa horo ne ma me ntama asa ya bonte ena ye asia ma ya nso no so nante kofie na wo sini se ni panhwe se etisadia ya me kan se na woman en wo asia ma no ena abe kasadia e kire se asia ma ne maame eda ho ne ba e yare we nyina emfa hwe mre Ghana fo emfa sika emfre asia ma botom emfa sika emfre omegu sofo boachi botom na mom Ghana fo ye pene asai we amu ye sofo boachi come on ne ye fresh sofo boachi no grant interview ne ye fresh sofo boachi no grant interview asia ma ajagraja entimi transe ni nua ati se ni nua da fom nne
aw kaseme nkoda maame na wo mo na besore se wonnua twaso nako nakusu sana sofu boache nso ne maame kan se twaso nakusu onna nyame ase enne wonam a sofu boache na montumi ka se enye wonnua ne ajagoraja asiama ajagoraja no oye bofo no asiama ene ni nua ne ti ontumi mbefa me nkotare asiama wo se ni nua ne me okay afisa no e wo ba bia. So prophet is no on my 3 mother side and enuanum yenu ntem your final advice be award mom send antokoi e be jai social media na nka akoye efie sem na nkomo separate na yenyina ya shum adwe yanka ebeboa yo maame abo be friend kontufi awre men kase adwe monkey na duane a ene de ene fe na yinu nyam eye kwadu ene nkati wow enti lokimensa bonyo se adu sumo kwadu opulo sumo nwe okay sumo kwadu opulo sumo nwe so efie bia ene onyam pie fribu no attack efie ni kura wo pejama ya bo di se fie we mu na ni pepeja no ye pa wahwe ase ye se sugar ye di si fie finfin mantati abaya ni pa de si o wow etimi na me ka tse me maame no ajagraja maame ne ehia maame ne se sofu boachi maame ne se aba ma fi se Ghana fo epo ne man yie nemonia otumfo ewo mrane bi ye odabajan ye obinya bi anko be yo obinya se anko be bi sofu boachi ene ne maame ene ajagraja na kasa omunwura burumu no mo pepa sabi omo to aja nan obi am be pepa ma so bi be pepa ma ma ni ameka na se ebeye tia mani pomo se sanim guase we e be firi ho ne baba ya hyenso de ne anidie ni obu a ahemfo wo ma ajagoraja se e bia trending eno mo ahihye se Ghana do tumi je beef omo ahihye de a ene anu odi se o ma me so aba be kasa se adom ni nkoba bi adom ni wo asia maso no ma me ho de mesira wo o ya ma mfumuso abakwadu nu na asia maso so menu asia maso o mie ni nsam na family na sa yes Christo starting ministry no na o kasa na o yesuma so wura o ma me no papa wa ono se hwan ne me ma me no papa ne mo mitie agya na sem na pede me kura mitie yi adoya me ye wa ponten edoso sinia me ye ofi edu abia nyame fa ofifi adom ne nya wo dia nyankopon dia obetima fa na de ne ekina esiama nya esiama biim sofo boache enya boache biim eden ena nipa beka ye hu asofo ebira won ba kwa adom na dwie no ewie nim guase nyame fa apreku kransi na ya papa apreku yo bi o dynamic powerful be wi akire no na fe insan obura no da gotem sofo apreku okay enso da krope ye menu akuma sone bedu ebe yi apreku efiri ba bi bas yes oso won hwa apreku ma me ono ma na me to nwumi di na chi ma me kwa aburu chiri okay wa uni pa na yes wa say no o sam obi so se sone bedu to meet of phone ni ade e de makofi adoma so mfa goma no obofo nso be fa no ekoma ne ka komienu spray gu no ho so oni yi anso ne nipa hwa apreku ahwe ase nko a akoji nro oye komfo ofiri nyame na hwe ase ne yire kura so be kasa se futuo bi ene ode ma apreku oje na hwe ase ne ye nipa fe
but ne papa anye ni pafe boni to kwan esen papa boni nante sen papa social media so de o de ade koto a obi abeti internet e me kire soft watch ni so oye pani o yusu ni pani nyama na onfa entwi ni nua ne men we twa no to kakra eye na emu oka Ghana fo beti na Ghana fo besere se bi yanko ka se asiama yo bi nua e bebo no soft watch ni bi enti mesere no onhwe se obetu anamompa oye pani sebe ebra musa no asiama ko ejana so no pepa no to ono chechira ho siesie ene wasiesie mana yiye na wapoto mana fe onji so de bombi nanso wa mu amane kwansa odi fa bomu a na yawo aba enti adifo no saa na yete wa hwe abafa ye ho abufua so no saa na moti yes saa na yete wo se mamoji tum se saa na oh nyame betima che so kite sika bebre office obi akohwe abusua na nyame che se oh fasika no kwa ha okay no de ko o de be ko pepepe enye wo tumi na o de ye nti abusua yin omo ni mfiri oh ena me ka se aja asiama wa abrochiri a ko ni problem o de be blacks yesu ba no eda abato baskre o fo ba be bisa obosia eda abato baskre no o fa bi ba be jiska o sa eda o usa o ka baskre feze o baba kofi we de ma mi 200 fa ko ya de wow wanwi se we so fo onya aduma ajiska o ba bia na ye business susu pa se eye tumi na omoko ho na disika ma jagora jana eno no Ghana fo mi sawo ye de nsa aba ye kebi but to me media enso bia na jagora do sole ana dwo no ye direction man krofo o nka enso e banko ade e banko a o medi onu ya betima hia o hwe nkwase sembi ko so ma meka na tiefo hu busuani ye kwa yi ase metiwa no fra me se bra ba hwa de ma na me di obuo ne ani die ma no se me bra pani na fra me tima me koti me koya ono ne girlfriend edi fufuo ne na akrante nam ne bibia ne Guinness wow experience me ba oh okay ma mimi kotua ka se bi wo hu se bi ni me ho me kotua ka o ye first one ye second one o ye third one eda me bu phone no o se me disrespect no so obetima from say we there blame say what is authority by force also ni say asofo juma no te Bank of Ghana eno kan ska no achiche na te Bank of Ghana kreska ni aban dia enti Ghana fo kita suma bi se ukita adwe papa na ama ya mpisa ya akonfo ni o wato abama enti wakotra ho dia anapa bi obagini ba school fees enti Ghana MPs omo bre pa Ghana DCs omo bre pa MCs omo bre because na bi so wato abama do ba kwana ni pani bo bebre yes MPs no mo schools ni omo aton ni nyina because yes I for ni ntwe school fees otia Ghana for yesu ye nationality no sanity ye mpeja nipa ye mo nipa ma nye bibi etimi ma ba sofo ma ye difo na ese community amakom no meti ase okay minim ena mpeja no nyame de ba ese o ma nipa hu na mo nipa hu wi a na abeso abusia so so that's it mimi de no okọ one ne mpena omo ti mimi kam na mimi sofo na mimi drive no one ne mpra wa guys ne mpra betremu ni bu senfu ye sedent na mema cha ofie a on fani sika emfo ne kanko okogina baabi tama mema na kra no enye satam no bedu ho ni bu senfu me sedent na mache a onyo no to petru gu kan ma me o trembi ma yakoye kodu eye na se no one sa ne mpena no ekoko wi Guinness awi fufuo wi akrante nam na sofo fitia na pokora me nidi ye obi dumfo na ado me bio o ma mitue fufuo ni nam ne akrante nyina na be keka ka fo me yire eno aso da foforo nso o sa yekoba bi akwasa man kese ana so odifo
and also so okoji fufu ni akrantie ni aponche ni Guinness ye wi eno nko 2.5 na matua but uko kasa pe obeka se I no one state say una na ama wa ye yie na abusua na japade nyina bedu ho eme so mi hu abusua japade ko abedi mi ho engineer akoba no say ma mini statement ni say it's not alleged na e true ma me na e kasa dia and message page say ma me so fa bi wa anya de because wamane hu say esiama important than the brother. Baby, so next year, man, so you be a Mabusian, but they don't appreciate it. A bit is a media you. Almost Yamia, almost over the years in every be hot. Semi Bendy, Semi Bendy, in here be a Shama Bay, a com and a man yard. And yet, power or yet. Okay. A beer, a muchler, and a maquarana yard. It may Ghana for no ye nipa, ye see nipa, ye many pa. Enkonanim ye manipa entiase sebe Ghana ni baba etwem pena ne ma me pese onya traza kodan wom mpratwinim wow opese onya fun wom bibia bi ade na nya ware no omo bo be ma ne ka baka sebe omutiri ni ho ende be ya ware de na je enso mi kan obaba ne nufu enyina ho atiagu Bema na ebe fa no ofa no akoma pema kwa ni yeo enso yetibia ma eka bema na bo no weekend bia ma me na shabran tere ma ni didwa e de be fie oba no so awo baako anka mo hwe bema na ade ye bema no ono ni oba na wo ni wokọ papa sa topic ni mpo de emehia ono ya ye no okọ ayi eda foforo ehu hia pe na wa trend so chi so na aba no ho achi enso chi ni pacha wo so asija bidie 5 city me nua so hye hita kura timi nua so hye ena wa tractor so na ho achi kama ena obi ba brantie abefa yetumi dokuro na fe mprachi no ati wonani so why prophet thank you so much for coming. I said they were hitting no. Thank you. Papa, the person bisa say I have a brain na me no trans yanko for the year message ba say almost sure why if I no me hu ni ade. Papa to we chira kwan. Me chia kwan wa Ablekuma Agape. Okay. Me wa William Street so pe. I saw that area Abrosan. I share the glass fefe atwase nyina ties. Come on. I want to know manager no over here. I said watch my nyame aso one say. Agape. Yeah, William Street. Behwe bachi e ma me timi mehwe achi manyankopon okay e brada anapa ye yampa bo by 7:30 10:30 na yapon utimi kodi udwa afei kwasiada obasi hulele main service ye enwosra na odin ya wada metenase but sisi so enche me be ko nwira mu di nature no ababak okay na me hu say amanfo kire fake information Uncle be fake. Oh, fake. Me say nra. E be adro no ye de sra mo maso so se fa. O de tie me. Ti na me say yamfa pompo adro nya lanta. Oh, okay. Tie me mama. Ghana for mixia de na me say me babak. Nipa bebre tu ko ni for bra. Yeah. Won ko jan ya de tu yen say. So for be any Ghana obetima ka so ne first person you see. Eye me. But that time I'm used to from 2020, 2021, 2022 ba nyina me yusu ko jan edamensa obi sia me hum se beti se bosom me be kire 2019 me ko man chene ko kire na edamensa kro mu suro me ana me kire ko jan fa so e woso fa bi bo kam there's a proof e wo ho me be kire pa ena asofu bia ba mo dia ye tonton kototo nsa enso hwade o omutimi hye brown no mo de red ato o nsa endra bi de obi nsa na mitina so da mbisa ne se u code ye say not se code e wo wo why not code wo ho hwemata de mi se o nsa blue da yeah red enera ba na Tuesday ene yan koposo me bisa again no wa hye nika eno wa hye motuamu
atare tia bi se na ne nufu nyina go to ko nya da ne nsa ana so code ye sai asimi ni me sofo no se me fanto me nsa me sofo na teachers obi afanto ne nsa Ghana sofo ye hwehwe ni papa o so baba me be kire nyama na ma kire code ya de mawa sabi uya igbeni a untimi nko e ba asare ni na ma kire nipa uya Sunday bon a uya uyu primer awia udi ko jane to nsa the date of birth no udi ye adwuma bi a etimi bie sika kwan de ma me kire code ni wi a nipa be temase na fa wahu na asofo na kire no asore ma nko bi som code ayesen wow prophet ye hia pa mate we fese ye besen hia bi na ko jane hu hia eye ensenche no sti obi ba woncha Abrekum Agape William Street wo be fo car no say we feel doctor na ba ko doctor station also ko Abrekum Agape William Street they do Agape kwan scrap first near for Lotu but o mesi demarcation and why the William Street ya ton kenke kura wo chance to always cause we see kenke house o ko Agape we see kenke house and as Lotu old former place a friend Lotu so what I say we see chance we see problem we say somebody see police part no o careful ya so that no abrosan I share the glass here to asing in a ties. Who person here is now reaching a more direction so 0543 41 91 60 D for number papa to sample view 0543 41 91 60 Oh friend one far on yami message or WhatsApp. Okay. The next line is 0553 40 14 62. Oh friend me am me fa me call obi am fa me call. Na if you china ko nyina na ye ko nwirem. Okay. Ye ko pe esi ye ko me ye ko hwe nsuo na ye de nwa konku rashes gu obi ho a ye de nwa koko ne sesa nsuo ye de adware tetefo no wo nyama pa but nne na mafo no ye we nyama bebre ho a ye kira no bi afane adane no this time around me kire 2 no me ja 1 ndu fra me na ma kira o se bra okay na ye kira yeah ebi se bi nim ade no but ye dwa 1 ebi na asof bebre afa ko jan ye bobo mo nsa and so the keys about ko jan no o friend sof be gina ha they don't know me sa wa ha ban so etimi di bisa ade so bi afa bibi no person be kan kra di bisa ye posa di pa na to no ba posa nani enti ni nyina de ba life in colored insu anu ahihye ni bridge your friend na pompon eda eye eastern region akuapem masase so aye beko ye wa aboba aye gasket aye fun adaka ukọ a otwe edam na eno kwa insu be fima ba sabi e de be yesunsun nwuma enti ewo ho life in colored na ye be kyerem nipa ma hu se enhaban ho tumi wo ho manipa atiase nature ewo Odifo, thank you very much for coming. Well, attention TV so na ye team ni di for trans di eye osofo esiama popular known as Ajagraja ni nimia penny talanta kakra abeto montema aye abusuaman so Odifo ntwi abetenase e de niema atutuye mesrese Odifo Ajagraja utie unia Odifo ane wo kan no mesrese odi ose ebe ye oyo sanso na asofo boache wa abrochire menisa okra de wotumi nya no life ehwe mese wonso tie ne Odifo kwese ntwi so efuto kakra wo de ma abusuan se ne ebe ya asundwe eba beto fie yesi eye kingdom ne mu adwuma no o type a ebe wontie bi na benti mu ehwe se ne a obesi atoto niema ekwe ntwu a mene prophet Eric kwesi entwi na trans ya yedi nkom ye besen hia bi ndasende makra